TUNI Cookie News Bezose na bon chawin lem na hivin TUNI 7 August 2025 nisim sagi August nisim sagi ahita in TUNI JONG gamdang thuso ho nangai laki no hitin jan hi thil so ho ze achu mi tampi ilong hanguvin azat seijeng ven jan hi awang chu social media ho chu control ki bol zo talo ahin aji chu mi alung han ahi lawaile aza na kinil na za chom jingen hi che ho a hi he them deu kha chu min hi chewa na aga to naw lam za thang hon na aga to na wa chu ku ki mina ka bol a hi poiti a hi in ahin la mi tampi chun ku ki chapa hi he na sa a ka hi poi ki ti zong hi pi ki sei na ham ti a hi in hi chi chung chang jong chu zana zani news ani na a in sei na wa chu sei chen tawin tu a mei te hon a ki go piu jong hi ata a ki go pi ding atiu a hi po in an cha a man ding ti a hi bo itiam khat na ama ho chu to ki cham na nei tawe a ki gop tawe a cheng khom tawe a hi le ku ki le mei te chu hung ke boi ta hen lang hil ama ho chu a hing do na diwa ama sapena an cha ding chu ama ho loi cha hi ti pa hi ki he a hi in hi cha chu ama hon ku ki ka hi poi ti jong le inam mi khat izat mi khat ta chapa khat a hi na dung zu ya chu kilung se na ki hin so thei na ding hi che ho a ko na alim do thei na diu ti a thu anaki sai a hi in a hin la thu hi acha chom manipulate bola a hi lo lang a thu sei jong omin in zo lang jong le hin sei hui ten a hin la tu ni i topic diu hi a hi le chun India Thudoh Trump in Donbut na pe thei ta lo api thei lo ze aso azume ti jong hi mu a hi in i ti zoom ham a video neu cha jong ka invet sa ding a hi in hi chi chung chang hin sei hui tin tu le tu a hi India jong a boina pen chu US in tariff a bol khum Russia to relation atan theina ding te ya hi na sata pan la au cho hi chi chung chang ho hi holim na in nei de wa hi in ama sapena hi chiwa hi ga velo hen India Today news a kona hongkila in a heading ga velo hen India in US to say chu tuni a hi point a ball do ai cha chu zan he ajong chu in a saving army hon don but na an nevin US pan la dan ho a save ti a hin hi chi ma sanga chong chu in a sei ki no vin India in European Union le US in a cho do zat jong India in ki cho do nai lo a hi za US le European country in Russia soplai a bol banga India in ki bol lo a hi ti a jong chu India a politician ho Indian LAMKAI hon Donbut na jong ananei saw a hi tain tu ni a jong hi ga velo chon India in hoita US in athil cho ho uranium a cho ho hi hoita point anabola Trump in press media a bol na a jong hi Indian journalist hon ado na ho jong hi ama hin adon but thei poi ti cho a hi le hi chewa aman adon but thei lo na chu ipi seam tele I don't know anything about it ti chu ken hi chi chung chang ho chu ka he poi ti chu India ten ado na wa choi le US in uranium Russia gama ko na aki cho e tivin hi chiwa hi Trump nang in ipi na sei ding ham i to bang an don but ding ham ti a hi India in don but Thudoh na nei a do na a chu Trump hin ken hi chi chung chang chu ka he poi hi chi chung chang Russia a ko na import ki bol ho hung ke pollute ho chu chemical hung ke pollute fertilizer hung ke pollute ho uranium hung ke pollute ho hi ka khol ngai in te a hi lawai le ken hi chi chung chang hi ima ka he poi ti president khat chola India in Russia gam sunga thil acho ho bon he theya hi le agam sungin aman ato atham ho chu ipi bola a het loading hi chi chu hi ja chu Trump in don but na ananei thei po in azume ti chu news za choma jong he velo chen a heading a ki bang so ke chu hi ta banga hi Trump in azum mana chu ken hi chi chung chang ho hi ima cha ke poi US in
Russia gama ko na chemical hita ta uranium hita ta fertilizer hita ta so ahin po lut ho chu ken hi chi chung chang chu ka he kha poi ti a jong hi a sei ti ahin US leader pa Trump hi ka sei ma banga chu TUNI thu chum a sei le jinga hu thu chum sei a hi hi chi vai ga veleu chun India khatnin Indian journalist khatnin Thudoh na ananei chu Thudoh na ananei na a koisona chu a hi le US in Russia gama ko na uranium chemical fertilizer ti ho hi a pollute ni ti hi nangin iti na gelam nangin aphat chenga India in Russia gama ko na thau acho ho tariff na bol khumin ahin la US in hi chi chung changa hi ipi na sei ding ham ti a hi anadong vin a hi le I don't know anything about it I have to check ti so kavet chen nga in te ka khol nga in te ti hi so ama gam sung ki khol lowa gam dang khol ki ti chu adi theina dem a video neu cha ga veu te ong President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Hi chu a hin a sei na ho chong chu imu so ke hin ni chi ba a sei na ho chu ingai to a hi le tunia ama gam sung bon ki het lovin gam dang ho tariff abol khuma mi thu sei a hi ta hi anun president khat hi za hi ta hi mi thu sei ho po ta san president chun agam I chan ge a hlut ding ham ti hi igela hi jong le boil he jeng a hi tunia e ho nam sunga hlung to bang lam za thang to bang a hi aman jong a hi na ki he lawa a hi na a ko na jam ki go a hi lo be be abol go so hi chi to bang bang a chu tramin jong TUNI a hi ama hi na ki he lo agam sung ki he lawa gam dang ho a oi mo a tariff abol khuma anop nop ango jing hi chi to bang hi Trump a hi ti pa chu he theine dewai ga se wa in chule US hin ipi bola billions of sum ho hi billion lang ho hi Russia gama ko na sum api a thil ho hi aki cho cho jing ham tele US jong hi nuclear weapon nei khat hi cho ti chu wa noi le si na super power khat hi a hi le ama hon nuclear izat ham khat nuclear power izat ham khat nei hi chi ho maintain na dinga chu hi chi ho cho hing jing na ding hi chi ho sim hoi jing thei na dinga chu uranium poimo chu uranium a poimo je a chu ama ho gamala dei bang amu lo a hi je a chu tu a hi Russia gam sunga ko na ki cho jiu heading ho ajong hi ga velo chen hi chi the New York Times a hi ama ho news hi chu US in hi chi uranium cho na dinga hi Russia a phat chengin billions of dollar a pijingi ti hi chu ho jong hi ama ho media jengin jong a sei chu a hi wanga Trump in azat chum lang khana thil hi a hi lo lang ta a hi ape ya India su min se na ding a hi lo le India hin ati le fertilizer ho hi man hlom ta Russia gam sanga man hlom zo a US in akila thei dem ti pa hi to gon amazing khat hi chu hi je a chu hi ta hi Trump jong pangjing a hi ti pa chu iga he thei ni dewa in sei ki no hi in mi tam pi chun ipi bola chu Russia te hin US in sum api pi jing ham ti a he thelo mai theu a hi lo le confuse I mai theu hi za a chu he thiem theina diwa chu hi chi chu neu cha iga sei be wa hi na hin la news a hi ta hong ki ta do ho zo si jong hi ta san the hi kit lo chu hi chawai ga ve kit le han US media mama the New York Times in ana so na kit mama a chu ivet kit na hi le US in Russia gama ko na uranium ki cho hi ki kat ding a hi tai ki cho ta lo ding a hi azi chu Russia hin apha chinga Ukraine milham ho tampi pi athat ni hi za a chu ama ho sum ki pe ta lo ding a hi ti chu a heading a chu katina a hi wanga chu anoi langa hi chi internet na hold of vela anoi langa chu ana sim su su ki lew chun ama hon a sei ki na wa chu ATM khana apoimo a hi lewang ki choding a hi ti khat a koi ki nu chu condition khat koi ki nu chu a heading a chu event na hi le chun US in stop buying ti chu
ki chota loading hi Russian uranium ho ki chota loading hi chi ki kat ding sumjong ki peta loading hi ti a hin la noi langa chu isim simale a poimo a hi ki choding hi ti pa hi a sei ki no hi chi chu PGM tel amao nuclear nei khat a hi je wa chu uranium hi a pha changa poimo chu hi chi uranium chu om lo wai la a nuclear chu hlasam di chu mi a banga develop bol zo lo deu chu hi za a chu news ho jong hi a heading a chom a hi wanga asung langa ki sei a chom jong hi umji hi chi to bang politics ho jong hi US a hi in media a hi in hi ta chu aman wa hi ti pa hi he thein device a hi in a hi le hi chi chung changa hi tu ai Zelensky he de wa hi in Ukraine leader pa hin a sei kit na a chu hi le tu a hi Russia ho hin China gam a hi lo le Pakistan gam African gam Tajikistan kiti ho Uzbekistan kiti ho hi chu gam ho a ko na hi mercenaries akicho ovin ama ho chun gal a hin bolovin ama ho hi Ukraine ki tholel pen a hi ti a jong hi thu phon a hin bol ti chu mercenaries ti chu ep ki seina ham iti ai le he thei di wa chu mercenaries ho hi ep gam hi jong le chun sumpi iding sumapi a hi le ama ho sumpe te gama dinga chu gal na bol jing ding adan chu Pakistan le India ki do han lang Pakistan in India mi phabe pi chu sumpe han lang India kap sa jong le India gam sunga bom po ke sa jong le hi chu ho ta bang type choi tu a hi Russia in apart cheng in China Tajikistan Pakistan Uzbekistan a hi lo African country ho a mi ho hi a goin sum a pevin hi ta chu Ukraine hi attack a bol sa jing ve ti a hi Zelensky in thupon na a hin nei ti ho chong ki mu a hi in hi chiwa hi alang khana seiding a chu Ukraine gama ko na a leader pau thu seina a ko na jong hi ivet na hi le India in hi chi a bol je a hi chi chan ge ha sa na umeti ho hi a phone kha lo a hi wanga chu US in hi chiwa Zelensky Ukraine leader pan a tho lel na ho a sei ho he avet lo chu China a hin Tajikistan a hin Uzbekistan Pakistan African kiti ho chu tariff bol khum han lang a hi lo wa hi le Pakistan ho he thei diu khat chu Pakistan hi igam to kinai jong a hi in India to jong ki to lo khat China jong hi a hi in hi chu ho hi bol le kilom a hi na hin la hi chi wa jaw lo hil khat India na sata target hi tu chunga Trump hin ipiham khat personala alung han khat India chunga hi umin ti wangi ginmo a hin aphat changa hi ama hin India in Russian oil akicho je Russian ho thau akicho je a hi lung hanga a sei wanga hi tu chunga India offer a hin bol pau chu he de wa hi in F-35 ho a hi in offer a hin bol win na gamu wa jong na ki sim theyu hi chi na ki cho wa hi le ti a cho offer ja a hin bol a hi wanga alang khana chu ivet na hi le Russia in jong offer a bol chu ama ho galman cha ho ki cho na ding van leng ho ki cho na ding ho a jong chu offer a hin bol India in hi chiwa chu US lang hi reject a bol ta chu reject a bol la Russia lang zo hi cho na ding a to gon anei chu hi je a jong hi Trump hi I chan ham khana lungkim lo hin te ti ho jong hi gin mona lin ta au mi ti ho jong hi mo hin tu a jong hi Ajit Dover ho hi Russian leader pa Putin ki mu pi ding a jong hi chi chu hi chi a chi na wa jong hi ama ho to akimu masang chat na hi US special envoy hi chi Steve kiti pa hi Putin to ki mu to ding in special meeting jong anei vi ti chu thu akiza da na chu hi chi chung changa hi ivet na hi le chun tu a Trump in anop nop aseya Russia na sata oi mo a Ukraine ho apau me wa nga chu Russia ki thopi hi US ham ti jong hi tu a hi gin mo na lin ta om hi chu aji chu hi chi US in hi chi to bang na ato a alang khana Putin oi mo na a Trump in acha thu aseya ai wanga ama ho convoy ho to Putin nom ta hi ta special meeting room meeting anei theiwa closed door meeting anei theiwa hi le chun
US hi ta san the ai poi ti pa chu hi chewa ko na jong hi mu the hi ti pa chu iga he the ni dewa in sewa in aban kit na chu a chai na ding jong hi tan tin journalist khat nin Trump hi thu anadong kit nin a hi le nangin India chunga hi tariff kabol khum ding hi 100% kabol khum kit ding hi ti a thu na na sein a hi le hi china bol ta ding ham ti a hi thudoh na an nei na hi le Trump in tu a hi hi chi chung chang ho I ma cha kan na sei khapoi ti a hi azam kit ni ti cho ama salang video ho chu hoi ta cookie news an beijing ho chun I het deu a hin a sei na ho jong chu kan na vet sa zo ke a hi tai hi ta a sei zo nu nga tu a hi I never say ti ta cho ken hi cho chu ka sei khapoi ti a hi journalist ho hi nga hi Donbut na nei ki ta cho ken hi chi chung changa impose ka bol ding a hi lo tariff ka bol khom ding 100% ka bol khom ding ti ho I ma ka sei khapoi ti a hi anal hai mang ki tai zan hi ma sa at hu sei ho chu tu ni a hi ka sei poi ti a hi azam ki tai ti ho jong hi namo a hi ki ne ti chu iga het thiam theina diule hi chi US le India chungchanga ki boina a US leader pa Donald Trump in ipi bola India pumpi hita hi aphat chenga target a bola gamdang dang ho Ukraine in aboina aseina a gamdang ahin men pha na chunga jong hi chi ho chunga panla lo hi la TUNI a Ukraine le Russia ki boina a India na sata ango jingham ti hi I het thiam theina diule I confuse lo na diwa chu yung kil che theina hi chan chu hin tin tu hin a chom be khat jani thu so ho chung chang neu cha ga sei be lo hen jan ha chu ilung han ji wa chu I ma cha na ki sei lo a hi in mi tam pin azat zat e hol e ho ki ka a azat zat ana sei do loi jong tam pi ta win a hi lo wa hi le how kip a hi ze a chu how kip zo se a sedinga kingo kina hi ta chu how kip zo se ana ki phin lung hang jong ki kip na hi e ho I boy thimovin aji chu e ho sunga chu nam khat zat khat tribe khat hi jong le mi khat phat lo je a chu a phung pum pi phalo a hi ti na hi di lo ai jan ha jong chu imu a hin a chi ho chu mi som le sagi a hi ti a hi mi som le sagi phat lo je a chu Thudoh pompi phalo a hi ti na hi di lo hi tu nia ku ki nam sunga pan hala loi jong Thudoh hi ki nei hi ze a chu I het thiam anga in thu sei pa hi I thiam mo anga I ti pa hi neu cha I ga sei ma sangwa I sei wa hi in Thudoh group WhatsApp group khana chu ivet na hi le hi ta jong hi ki ji ai Angel's Vision versus Cookie Channel ti a jong hi a save subscriber langa asayu hitam ahi lawaile thu sei langa asayu ham hi chi chu aki he point ahi lawla ichi cookie channel cookie news ho a ki sei ho narrative to hi chi angel langa ki sei narrative chu ki bang lo ham ti jong chu anaki vedi point hi jong le hi chi wa ki sei do ho hi adi ki sei hi thu chu avoma hila avoma kitiding hi in asana hila asana kitiding hi asan chu asan thim hi ti a jong ki seidi loi asan chu asan hi jeng ai hi za a chu azat za na hi Thudoh group ma chu hi chi to panga hi holim na anei win abana chu asei be kit na wa hi chi wa hin post ho hi a number so ke chi wa jong hi hi chi Thudoh ki tipa number jong hi chu mo ka sial bo chu lai a hi na e ho hin thu aza za I sei ji ji wa chu ka sial la hi in zo khat e ho sunga jong boina khan te ti a chu ki dei lo a hi e ho sunga hi a hi the ai le pathin ho cha te hi win pathin dei langa I chon de hi ti a hin la ama ho na sei na wa hi what is next na aban ipiham cookie ho cookie ka hi poi na ti wa Thudoh ho chu cookie ka hi poi na ti wa hi le phai sunga galu no win infala ga chivin na ti win tu a hi ke ho na sei bangovin infal ka chi ta win I ma cha ka to po win tu ni a ka hing do win a hi le aban chu ipiham na aban ipiham ka bol be diu ti hi chu hi ho chan ge a jong hi in ki eng ho hi aban hi chilanga ki ji ho jong hi ka velo chun birien ki resign han lang PR hen ati win ku ki te hen ku ati win
kuki tina hiding dan in hi chawai kuki ten biren ki resign han lang PR hung han lang hila kuki cha ten hi chi imu diu a hi nativin ahin la tu a hi biren zonga ki resign in PR president rule zonga ta in ipina bol thei di wa I ma cha ki khel na poi ti hi cho aban le hi chi aza za zonga seu chu hi zong le hi chi to bang thu narrative a hi lo lang ta manipulate bol na dinga thu hi ki sei a hi po in a hi the ai le inam pumpi I khang kit a dinga I khang izat ham khat khang a dinga hi ku ki cha te izalen thein diwa ki sei a hi in tu a hi chamna se mo hi tin khat la khat kilung si ta ga cheng jong lo han masanga jong kana sei jingin in ko khat le a hi lo le loi khat judon na hung kinaw hen lang mei te khat le thinglang mi ku ki te khat hung kina hen lang hi le communal ta thu hung leng ding aban le community ni ka a chu tu chung e boy na sang wa sang zo hung lung the hi chi to bang thil chu a hi ta je a chu tu a hi ku ki le mei te ki ti chu a cheng khom the I ta pu vi hi chi sanga chu kilung to ta neighbor state na I cheno angai tai gam chom choma ki vai po na chom inei wa ki vai po na langa hi competition ki nei zo hen lang hile ei ho ding a jong no min te ama ho ding a jong horizon te ti chu a hi in his a chu ei ho ki ka a khat la khat ki kal na dinga thu ki sei a hi poi ti pa chu I het the ne de vai se o hi in thu hi korong an ban jan hla a sei banga keep it warrior ki ti ho hi itam jiwin na phone amut na ajong ki thau ngap lo a hi wanga chu whatsapp ma dei tai ma dei sei hi kitam a hi in hi ze a chu jana ajong chu korong an ba chu I chan ham khana lung ha ngai kuki tum na hat kani na ti ven tu ana ki ho pi vi ti a hi ama hon tha do ka hi ve kuki ka hi po ve ti wanga chu mei te hon asim de lo chu kuki igam sunga wana lut sa ven nom ta na ki mu pi ve ti a hi aza za na ana taxi wa hi la ma chu lung ha nga hi chi chung chang chu ana sei a hi a hin la het thim deu chu tu a jong hi KHAT sin igam ina ma dinga pan ala jing lai ta wa hi in mun chom choma he ama ho jong ki chol man lo hi la hi ta hi hlai lewa a chi le awa le na wa hi ei ho ku ki cha te hi khat le khat ki muda khat le khat ki tup te hi jing ji wa chu KHAT si in jong lungel nei ta tu ai center force ho mang cha hoi ta pan ala wa center force a ko na hi atile given bit na umin central government to hin chamna thein hi chiwa hi ku ki cha te a dinga jalen na theidem ti a hi to gon amazing a hin la hi chi chung changa jong hi thil za chom sai a za chom le do a hi lo le inam LAMKAI ho su min sit na dinga to go ne hi jing a hin hi chiwa KHAT si spokesperson pa pu ginza in thu a hin pi dan dung zu ya cha hi le hi chiwa amana se hi leaders and friends ti a hi koi to bang hi chiwa KHAT si chung chang hi hen MHA to ki ho na chung chang hi jong le aza chom ma thu sei jong le nana ta san lo de wa hi meeting ahung ki chaya iza kai ahung ki ho chai ting le thu chin pa chu KHAT si in mi pi hung ki het sa thau ding ne hi ve hi chika a chu lungneng ta nana pan diu thu za chom hung ki sei ho hi nana ta san lo diu hi ti a jong het sa na a hin bole ti pa chu iga ki ven theine diu le thu di chu hi chi a hi mi dangin izat sei jong le hi chu chu ta san lo ding a hi in hi chi KHAT si a ko na thu phone di ta hung ting la bo chun I pi ham ti pa chu I het theine diwa TUNI a hi in se wa hi ti pa chu neu cha iga sei be wa hin hi chan chu TUNI a kuki dinmon a hi lawai le India in Trump thu anado na chungwa Trump in Donbut Thei lo na ho neu cha ho lim na in nei thei naw hi chan chu in tin TUNI kuki news be zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han